le na felwa ye se li ma se fana i le fa iunga le vai aso mai una tura i mai ma se fa lave lave. O maua leo se vala au mo se sosoani ono lo felwa i soro le li i le tu atusi e pe ona i liputi atu le fa i tu o Stretton po o le tau le fitu le fia fena nafi. Fai mai leo le tangata e fasu tutu sanga sa fta wa ina mai le ripoti le aso sa tamu fai e o so fai ia leo fa o ngai se au penga ma ai e fōringa o se bevesi na tura i mai le ainga na mafu ai. Fai mai sa loka i elo na to o lua i le vaenga i le falita vale e la lafi masi a la whanau le tonga vau i tuane o le ano fuanga masa ili fisoso ani i tua oi. Pai lua le ripoti na wataunu watu leo sa momo e ane i ele tangata lea ma le au penga ma whana i loe leo. Pau leo le awala na wanoa ane malu pui ai foi malu le malo na iai. Na ave natu le whare mai mo tong fitinga leo lo iai pe le teminei e whai mai ona i tamaiti e fitu i le se furu whātau sanga le mātutua na ave sea o mai malo lātou tina e whāsu tas tau sanga o lo saunga le mū. A whaina malanga talwai nei le waalele le Qantas e le leila ona e siaki po e anga wa e se tasi o ana travel vouchers po isi foi mana whamunianga wo foi na nei e company waalele o se vaenga lana whaato e senga i le atunu ufe malanga ai. O la tau o sui o le Qantas frequent flyers o le ama o le voucher lea $5 ato ai ma le toe wha o popo le umi o la tau memberships ma isi wha manianga o foi na nei e company o se vaenga la rato whaato e senga i le mamalo le atunu ufe malanga ai o no tūlanga whaatu ai ma isi a afianga o le au unanga i se teimi le i mamao atu. Pai le officer sile le Qantas o Alan Choice i le Sunrise o nei masina watu na iatu sa iei malanga na whaatuai malanga sa whaalea o ngaina ia mauta fo i sa whiawea i se se. Pai mai Choice e avea o ia masuia le company waalele e whaatu e se ai ma whaailoa i le atunu o lo o ngālulue nei i le whaalele ia tini le au unanga. O lo sira nei au stadi e tangata whai ngā ruenga ma le Pasifika e whaatu muina awa noa o ngā ruenga i le atunu e meise lava i le Aged Care po le tausinga o tangata mātutua. O whaalau tele nei le Pacific Australian Labour Mobility Scheme a Australia po le PALM e whaao fia ai ma le au unanga lea whapefo i ma taringa malo ma le tulisi. A mai se ripoti ma le Committee for Economic Development Australia e mana o miona sa idea le tunu unis tangata whai ngā ruenga pe torosuni mawhe i le au nanga lava lea ia i tau sangata i tasi. I Western Australia, to ono ta mai fiti wa amata whai ngā ruenga ina nei i le au nanga lava lea o la tau tangata whai ngā ruenga mō o taunu wane i lalo le marienga lea Australia le whaapupu o le PALM. Tala muli wa whaamatu mai nei, e le laka pi Samoa i le lisi o tama wa whiriwhiria, mo le vai o le tamisanga laka pita i tō fitu i Los Angeles, i Amerika i le whaeunga le vaiaso. O le aue au fiai me lani matavao o le isi kapteni whapefo i wa a fau ese a pelu maliko ma wawasa a fasua o co-captains umai o le au. O isi au fiai whaafo i whalaniko ne weli le tufia, o motu o petai, Owen Niwe, Paul Scanlon, o Steve Onosai, Boina Sione, Levi Milford, tau nuu niu le vaea a mamalo luteru. O le pūlenga o le whaiaonga o muli angatele Brian Lima, whaiaonga lango, tau sa wha amoe wha maoni la lomilo, team manager, tuala lea enga Pat Leota, analyst o Junior Narayan, ma le physio o John Garcia. O le asarusu fitu ma le rusu valu masina nei le vai lea o le tamu sanga. Tala ia le video sa mo mai Australia, nei te milawau.